senang mengadia memahami dia penggawean, dia perhoratan. Secara hatutan, lumobu di paparan sarana dua-dua oksigen gilo. Pada mama kodang dia.
mula mak. Gusto ni pinabuhi terpada kami kedang lihat. Gusto ni nang mana-mana kamu diang binami. Alay na roh aku. Wah. Guru bebatu baku panggiluano. Roh aku niyan. Mulon na dua-duaan aku dengilon. Sekarang kau boleh nak gawin berpakurang yang kau perbuatan itu. Alaga tiniyadung nami, ikon na paparhatan nami doon, kanari di bagasan tepat na. Ate, waduh durhatan si, ikon paparhatan nami, asang dia di jalan Tuhan di gabi di siamunda, gabi si pertabar mersuku disuruh kuhatan akan. Wah, amak tuh, wah, hujan hamil jo sadik ngai, betang kami. Gabi amak. Nah, disongoni mama parmusit nami. Mula hamil nang termasuk. Gabi na kung naluangan to hamo nang di parwahan ng sarang na dua-dua. Simula tema haruli peparan ni habu haruli na peparan ni parharutu. Maksud tu songonon roh aku nian ala roh hamu menawi hami. Terus rohanami nian hami ang gimuna. Roma hami madapotok kamu. Tersongoni ba pangeran nami. Asa tukar dulus di rohanami. La pabarhaton. Na dua-dua na haulong hamiyaw. Asang dia di jalan Tuhan perdabar bersugod dia bersugod. Molo iyan non nabuhi mapatupaw mo yang. Atau gabi ulam gabi. Dia satu kaparat kami jom berhidia terterami berhidia dung nami. Asabam majo amang musik nahu bartusi. Asang dia di jalan Tuhan tu siamunda tu hari bersugod. Sekalian ala bolak. pinaborhak na tuwa-tuwa ko sa datangnya kita. Mana temak, songo di mana bu tarpat wahami di hamu na popar ni berhari. Jadi mulai temak.
Ginarawamu ibarat tikyo itu dihamu peparan di harulai peparan di perharutu. Kalau beri